Кокунтага агра хайскалах оскола кирен турбут. Ол курду бу ыскалатыгар номно капысталара атыланан бүтен бу хортускалар билин кура хыталлар. Бу барда оголор, угуяччылар көмөлөрүнөн олордулдан таксыбыт өлгөмүнү болар хеп. Онна манна эхилге хеме хатарын көрө коет. Жети курдук күскө өлели хамдылырлар. Хеп халаяччы Евгений Тараяров бу 90-ыйттан анан үлели хамны жер жакокуну жона кайда көрстүлөр, үлән кайда калатын, уну туханалаккан. Бу мен 90-ыйга анаммытым бу школага, онна агросколага. Адби үлебит келлегелатан анан атолжу күнүттөн агалынан кирен булбуда. Диккеп күчтө кулелер. Ол курдук биһиги уже 90-ыйттан теплисебитен оттон агалан теплисебит биле капыстар салып толорун курдук монтан такатын жылы буда. Ол курдук биһиги уже февраль-иттан саханнан бихека февраль, март, апрель, май оттуларга 12 бұрғап нады ол жинол элбек саханнан онна бу капуста вот хагалнар ол теплисебит хылиятын кетери арастадылар олордулан онна уже май-иттан уже тохтенетик күчтө куле күн айы бар онна хайын июнь, июль, август айын тукары онна бу күн кар түйөрдылы үлелибит күчкө Сепоннуктен би үлебиттимүгүнен быйыл кортоска бутун 5 тоннаны милатым 30 тоннаны ылды. Онна капуста бутун 10 тоннаны. Онна бу ханга биги эбес улду бутун тугуй бутуттан хүсага сурулган эбес улан олорот. Он тугуй бутун 30 тонна курдук болар. Онна мелкий культураларда бут. Так, то биги бу үлебит тимүгүнен оголор бут. Жестат оголор болду, школа оголор болду. Кыхыннары Аурода хана качылам уралар. Келеше питаниянын башкахан, тотаканан агылар жакка. Оны хылгылага кетти. Онны биги хүтбөштө бөлөк бит. Олто 9 хетте ток оголор. Онна 16 улгаттар. Онтугай бит неме көрөн туспа хылгыттак бит. Бига 4 мастер бар. Жүзөчөнө мастер ол бары. 3 үлеп бит. Огорода хагар онда бу бир хылгыттыр. Онда барды би Токуле болдун учуталдыгын биле хеттин бары бек гүлөли бит. Такытатын. Өссө кескилла олени.